фариштагон аз Аллоҳ пурсиданд, гуфтанд вақте бандагонатро дӯст медорӣ, чаро ғамро офаридӣ? Аллоҳи меҳрабон гуфт, то бандагони ман ғамро набинанд, ба ёди холиқшон намерасанд. имрӯз ки мову шумо ғамгинам ки мешавем, иншааллоҳ ки бар ёди худо боз зиёдтар меафтем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту ба кулли тамошобинону ва ҳаводорони шабакаи Садои умед. вақте ки ширин суҳбат кунем, мегӯянд ки ту худро ширин кардестӣ, золӣ кардестӣ, шайтонӣ кардестӣ, то мардум дар дилат ҷой шавад. вақте ба зарба суҳбат кунем, мегӯянд ки ту ором суҳбат карда наметавонӣ, ҳама метавонад ба зарба суҳбат кардан. як бародаре, агар дида бошед ки дар зидди мо як наворе карду, ман танҳо як сухане гуфтам, ҳамин сухани ма ба ҳамин бародар сахт расидааст. ана блогерои тоҷик, блогерои шайтони тоҷик, имина Садои умед. ту шайтон, ту бо вараҳи шайтонкорӣ ва лавзи ширин ва чиқарад гу манёврои шайтонит. ӯ бародар гуфт, блогерои шайтони тоҷик, блогерои ҳаромхӯр, имрӯз ба доди мо намерасем, фикри моро намекунем, мо ки дар мушкилӣ ҳастем. ман ҳаминҷа ин бародара гуфтам, бародари азиз, танҳо талаб аз Аллоҳ бикӯ, ризқдиҳанда ин Аллоҳи мо ва ту ҳаст, на ӯ блогер худаш кия, ҳеҷ кас нестай. бо имрӯз наворе кардаасту, номи моро гирифтаасту, ту шайтоне, ту дар ҳақиқат ҳаромхӯре, ту даҷҷол ҳасти, ту фиребгаре, ту ҳар суханҳои ноҷоиз задагӣ ҳаст. бигзор, ҳар чизе ки мегӣ қабулш доре. ман бад кардаму ту бад гуфтӣ, аз ман чӣ фарқ дорӣ? аз ман ягон фарқияте надорӣ. ман намехоҳам дар ин моҳи шарифи рамазон як шахсиятро биранҷонам. ман ҳам метавонам ба зарба ба мисли ту суҳбат карда, лекин туро ба Аллоҳ месупорам. ва агар ки ту бихоҳӣ ҳамон кӯмакҳое ки мо баҳри муҳоҷирое ки дураи ватан карда истодаем, ту бубинӣ ба чашмат, бигзор. ина мегузорам худтон тамошо кунед, лекин ҳамаи ҳамин сумое ки дар ҳамин муҳоҷиро гузоштагӣ ҳастанд, ҳамин бародарое ки як чанд рӯз пеш мо сабт карда гузоштем, ҳама маблағҳои шумои бародарони азиз. ина мо ҳамон қадари суме ки шумо партофтен, мо баҳри ҳамин бародарон кӯмак карда истодаем. ман як се наворша мегузорам, бародарон аз шумо миннатдоришонро баён кардаги ҳастанд ва барои ҳамин инсоне ки имрӯз мегӯяд ки шумо кӯмак накардестен, барои ҳамин инсон ҳастанд. иншааллоҳ ба ҳазир метавонед тамошо кунед, дар ҳаққи мо ҳам бо дуо бошед. алайкум ва раҳматуллоҳ. бародар Садои умед, худованд хайри кадагитона ба даргоҳаш қабул фармоед. на бародаро миннатдорихтона чӣ мекунанд, на бо акаи дига ҳам ҳамҷо даст миннатдоритона баён кунед. на иншааллоҳ ҳама даҳақтон дуогӯҳай бародарое ки саҳми худтона гузарондагианд, ҳаматона худованд садсола кунад, хайр кунад, ба даргоҳаш қабул бифармояд. иншааллоҳ мо дар ҳаққи шумо дуогӯем. бародаро аз шаҳри Красноярск край, город Абакан. аллоҳ садсолатон кунад. иншааллоҳ мо миннатдорем. ассалому алайкум бародарони ғариб, бародарони дур аз ватан. миннатдории худро баён мекунем ки барои дастгиритон, яъне ки дар канали Садои умед мо муроҷиат карда будем, ҳамон яъне ки барқарор гашт, яъне ки умед ҳамон ёрдама барои мо бародаро кард. миннатдории худмонро ба бародар умед мерасонем ки хеле ба худо дастгирӣ хуб кард, хеле пули калон расход кардаем мо. хайр ҳар кас карда наметавонад ин кора, ҳар кас мақсад чӣ карда наметавонад. барои ҳамин мегӯям ки зинда ва саломат бошӣ умедҷон, худованд нигаҳбон бошад. тамоми бародарои мусалмон зинда ва саломат бошем. бо ҳам хеле одамое ки мақсад надоранд эҳтиёҷ ба ёрдам, ки умедҷон ҳама вақт дар дастгирии бародаро бошем. ин ягон ҷои чизеш нест, ягон ҷои шарму ҳаёш нест. умедҷон зинда бошӣ, саломат бошӣ бародар. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، الله مهربان ما و شما را به راه اهدینا الصراط المستقیم هدایت بفرماید. ما در غریبی در کرانتین خواب هستیم. الله مهربان همه غریبان را نگهبان باشد و میندار از برادرمان صدای امید هستیم. الله مهربان عمرش را دراز گرداند، خیری کردگیش را به درگاهت قبول بگردان. خدای مهربان. خب برادران تماشا کردین و چندین جایهای دیگه در ما کمک کردگی هستیم با دستگیری شما، همه انشالله همه مبلغ‌های شما هسته. ما کمک کردگی هستیم در چند جایهای دیگر، هوا با نوار نگرفتیم،
چون که بسیاریاش بیچاره‌ها محتاج هستند، زنها هستند، نمیخواهند که در روی نوار خودشون نشان دهند. من اونا رو نشون ندادم. هر کس خیر میکنه خیر به خاطر جون خودش میکنه. کسی که دمو باوری داره میتونه خیر خودش نمی کارتا بگذاره، باز چندین مهاجرای دیگه را کمک برسونیم. کسی که باور نداره یگان مبلغ به ما روان نکنین، یک سوم شما برای ما نصیب نمیکنه ان شاء الله. چرا نه همین برادرایی که امروز نوار کردند و برای ما روان کردند که به ما کمک کنین، ما به همین برادرها کمک کردیم. تو که در مشکلی میبودی چی با نوار نکردی و روان نکردی و از اونی که تو شیطان و دجال و یک برادر مسلمان گفتن. او شیطان و دجال که برای نیک دعوت میکنه کی را در نزد خداوند همش معلوم میشه روز قیامت ان شاء الله. اگر تو نوار میکردی مثل انا همین برادران با ما روان میکردی که برادر ما در مشکلی هستیم، من خودم با تو روان میکردم. تو حاضی هم بکنی من با تو روان میکنم. ما تا چنین امکان کسی که مراجعت کرده است کمک خودمون رسونده استیم الحمدلله. تو چنین امکان ما که میلیونر نیستیم که ما میلیون دستگیری کنیم، لیکن ان شاء الله ما هر افطاری که میشینیم یک لقمه میخوریم در یادمون انا همون مهاجرا هست که اونها چی خورده ایستاده باشن. ما با همین برادر یک سوال در آخر گفتنی هستم. بگذار تو گفته که زبان شیرین قطعی صحبت میکنی تا دل مردم به دست بیاری. این زبان شیرین زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما هم باید زبان شیرین داشته باشیم. همین سوالی مرا اجرا بکن، همین یک ثبت مرا بگو، همین ثبت گپ زدگی خبر در پیش پدر و مادرت گذار. مایلش کنه همونجا ببین پدر و مادرت کدامش خوش میآید، کدامش. البته زبان شیرین به همه خوش میآید. یا رسول الله گفت چطور گفتنی که با ضربه صحبت کنیم. هر کس ما هست نوارهایی که با ضربه صحبت کرده که هستم، هست نوارهایی که با زبان شیرین صحبت میکنم، لیکن شما رو با لفظ خودتون صحبت کردن در کار. الله هدایتت کنه. و این برادر میگوید تو شرم نمیکنی که در زیر کامنتارات همون قدر دشنام کردگی هستند، همون قدر سخنهای ناجا زدگی هستند. من با جای تو میشیدم همه یوتیوب ترک میکردم میرفتم. این میخواد تو برای انسان ها میبرن و ما رو شیطان و دجال میگن، از روی تو برای انسان ها در زیر کامنتاری ما دشنام است. تو باور میکنند و میدونن در اونجا سخنهای ناجا میزنند. بگذار ما دجال و شیطان باشم. وقتی که تو ما بد کردم مرا بد گفتی، ایما یگون فرقیت نداری، فرق نداری. فهمیدی برادر؟ وقتی که ما با سخن دشنام همونا و با سخن دشنام تو برای انسانی که خدا عقل تگیریسته، اگر ما با سخن همین شما که این سخنهای حق کی پرتم چگونه مسلمانی میشود؟ چرا رسول خدا را دشنام کردن، تهمت کردن، سخن حق نپرتافت؟ همیشه حرکت میکرد با پیش، همون قدر دوستداراش زیاد شد. امروز ها شما که همون قدر زیاد ما رو دشنام میکنین، همون قدر دوستدارای ما زیاد شده ایستاده است. تو خطا نشان داده استی، تو خطا شیرین کرده استی، از نام مهاجرا استفاده برده استی. ما الحمدلله مهاجرا رو همش دوست می‌داریم، همه کمک در ما مهاجرا کرده هستند. وقتی که ما همه قدر کمک کردیم تو بر زیاد نبرات خستت کاری کرده استی که همه بلاگرها دیگه در مهاجرا کمک نکنند. باور کنین برادرای عزیز، یک نشسته فکر کنین. خب الله هممون هدایت کنه. در این ماه شریف رمضان کسی که از ما رنجیده باشد عذر زیاد، شما هم نیز ما رو ببخشین. در حق ما با دعا باشین. خداوند نگهبانتون تا نوارهای آینده.